Siakron, kermabok. Hei, biasa ngajak-ngajak. Terus kamu ngayang lu mah, diuk ngaing. Woi, Bem, mau berefek yuk. Ulap aing mah. Naon, juga paket aing mah. Minta ke bapak dia bapak dia gawe. Ih, oh nya, ngapa aing teu kepikiran ya? Ya geng. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ayo nanding. Bikin paket Pak. Ya tiket lu bapak coba bikin serong gue. Oke Pak, makasih. Dek, paketnya yang sasuk ya. Tapi aing mah bingung ya. Kunaon bingung nak? Kamen dek kecek paket, kamen dek kecek koordinat bintang 88 pagar. Terus nah masalah nak? Ada yang mau deket lah bintang di lo.